Hello everyone, welcome back to my channel, Mukbang Bad. So another video, another kabulastugan. So in today's video, waray ka na ako pagkaan kay yan hapon da ako. Gikanda ko yan hapon and sorry if I didn't film it. So in this video, I have jokes for you. Pinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. So share ko lang. Kagabi mga alas 8 ng gabi scroll ako sa Facebook, tapos kalit pagpanawag si mama long day na ana le ali rasa good so kuya tinga ako kay hala ari galing sala ko kang mama ari galing sala ko kang mama, so dali ako panahon, tas i-check mo yung video kung ano yung hitabo. Ano to? Mansay nga ni mama? Yun ni mama mo, mag-inom ka og beer. Yun ni mama mo, mag-inom ka og beer. Diba, ali tara, tudluan ko ni mong kuhan, inom-inom. Lagi pero di ito. Di mo ka Mr. Tuluan. Nagbalo naman ka. Inti ba to or Okay, so nga nira kita taman kay basin mataas da isa bang mga cha. So, amo grabing hiniko ko. So, yeah, shot ako gamay kay Shimpe. Shot ako gamay kay Shimpe. Shot ako gamay kay Shimpe. Ginikanan mo good respito, di ba? So, wala lang. Blessed lang ako. I am so blessed na sila ang ginikanan ko. And, so, dali ka pang gusto mo pala naman. Gusto ko pala naman. So, sa jeep, ariya sakay na nursing student, yung hingog mo, lang dayon ni nanay nakatapad na ano. Lang, ang sada imong gikuha, ano din ang nursing student. Nursing nay, ano din ang hinuod. Abi ko kugmo. Ini, samtang yag survey ang tag-iya ng kalubihan. Ariya kit ana-ana kawatan, siya gitan day naan. Huy, kawatan! Ikaw ka ding tigpangawat ng kanako niyo ba? Naamin ko na. Daya ng kawatan. Call, kung sakpan, di kay mangurat. Ang makagtang ako nga ni, tisuhon takaw. So, aroy mag-asawa, yag-away sila nung day ng kuan. Laong dayo ng asawa. Kay pulos banaha ka? They ask you how you're feeling, you say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into. Lang day ng bana. Ikaw, kagwa ba? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get Day ng asawa. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get. Day ng bana. Day ng asawa. Ibana. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they. Maot ka. Maot ko. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they. Maot bitaw. Maot pakagnaong. Maot pakagbatasan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they. Day ng asawa. Ikaw, isot. Waiting na dada. Waiting na dada.